indandatho umshado hlala ethembeni Bayeza omalume ngephupho bengivakashe kobabamkhulu banqoma ubuhle kwase kucetha ngokusobala nangakumina amathunga kithi aphiwe umuntu omuhle mawuziphethe kahle nje sasoke siphume kesivakashe kwelabelungu Jesu umlungu benganakile ukuthi ingilosi yobuhle iyaza ngisakhoni angisakwazi nokuphila ngaphandle kokucabanga ngawe ibanga lingikhatha nenkumbulo kuyimalini ungidizele emafini ngifuna ukuhambela phezulu ngitshele wonke umuntu ngawe noma ukude sandwa sami ngiyaza ujoli nami bongjalo yize ungangithembi kodwa ngikusoli kuumqhansi ukuthandana neciko ngoba noma lekuchazela indlela elizizwa ngayo manje ucabanga kuba selikhiphi ikhono indaba isenhlizweni mngami ungalingi ulibale uthande enginalo ngawo kuba luningi ibalance kaMamkhize izolo bengicabanga ukubhalela incwadi ngabuye ngazikhuza phela wena you deserve better than a letter ngakho ke lalela uNkulunkulu ngekhathi kudala injabulo yami wayitshala kuwena ngakho sondela